Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti, pripadnici armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, porodice šehida i poginulih boraca, prijatelji i patriote. Dobro nam došli večeras u Memorijalni centar Sarajevo na svečanu akademiju posvećenu danu formiranja prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Okupili smo se ovdje da obilježimo 33. godišnjicu i odamo počast prvom korpusu naše armije koji je bio bedem slobode, ponosa i dostojanstva u najtežim danima odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine, te da se zajedno prisjetimo onih čiji su životi utkani u temelje naše današnje slobode. 3 pripadnika prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, Enver Šehović, Safet Hadžić i Safet Zajko, posthumno su odlikovani najvišim armijskim odlikovanjem, ordenom Heroja oslobodilačkog rata. 472 pripadnika odlikovano je ratnim priznanjem Zlatni ljiljan, 19 pripadnika ratnim priznanjem Srebrni štit, dok je 29 pripadnika odlikovano najvišim državnim priznanjem Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Osim toga, 3 brigade u sastavu prvog korpusa odlikovane su kolektivnim priznanjem Slavna, a 4 brigade najvišim kolektivnim priznanjem Viteška. Molimo vas da zajednički u znak zahvalnosti i sjećanja učenjem Fatihe i minutom šutnje odamo počast svim šehidima i poginulim borcima prvog korpusa i celokupne naše armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Večeras se prisjećamo i generala i ratnih komandanata koji više nisu među nama, ali koji su svojim životima ostavili dubok i neizbrisiv trag u srcima svojih savremenika i saboraca, svih onih koji su poznavali, ostavljajući pečat u savremenoj historiji naše domovine. Nedavno nas je napustio brigadni general Halil Brzina, komandant 7. muslimanske viteške brigade armije Republike Bosne i Hercegovine, čovjek koji je vojničku odlučnost spojio s duhovnom posvećenošću. Sjećamo se i Mustafe Hajrulahovića Talijana, člana Patriotske lige, branioca grada Sarajeva, prvog komandanta prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, vojskovođe i vizionara. Molimo vas da zajedno proučimo Fatihu i da im minutom šutnje odamo dužnu počast, a potom vas pozivam da pogledamo video omaž komandantu Mustafi Hajrulahoviću Talijanu, sačinjenom od dijelova iz dokumentarnog filma Talijana, naše ratne reporterke, novinarke i dokumentaristice Arijane Saračević-Helač.
A sada, poštovani gosti, pozivam ministra za boračka pitanja kantona Sarajevo, gospodina Omera Osmanovića, da nam se kao domaćin ovog skupa obrati. Izvolite. Prije svog početka zvaničnog obraćanja, uz dozvolu načelnika glavnog štaba Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, pročitat ću na današnji dan naredbu načelnika Sefera Halilovića. Pod 1. Na ratne dužnosti u jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine po privremenoj ratnoj formaciji određuju se završioce dužnosti sljedeće starješine, i to pod A. Prvi korpus Sarajevo, pod 1. Hajrulahović Mustafa na formacijsko mjesto komandanta korpusa, pod 2. Karavelić Vahid na formacijsko mjesto zamjenika komandanta korpusa, pod 3. Hadži Hasanović Enver na formacijsko mjesto načelnika štaba korpusa, pod 4. Alija Ismet na formacijsko mjesto pomoćnika načelnika štaba za operativno-nastavne poslove i pod 5. Mihajlović Rajko na formacijsko mjesto pomoćnika komandanta za moral, IPD i vjerska pitanja. To je bila naredba 1. septembra 1992. godine. Poštovane porodice šehida, poginulih boraca, saborci i prijatelji, sa ovog mjesta je čast vas poselamiti i pozdraviti. Nećete mi uzeti za zlo ako izdvojim dvojicu ljudi koji su danas došli uprkos svojim problemima sa zdravljem. To su naš general Ismet Hadžić Mutavelija i član ratnog predsjedništva, uvaženi akademik Pejanović Mirko. Molim vas da ih pozdravite. Na današnji dan prije 33 godine nastao je prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, Sarajeva i simbol slobode i naše domovine. Ovaj korpus nisu činile samo uniforme i oružje. Činili su ga obični ljudi, studenti, djeca, doktori, koji su nosili knjige, a onda puške, radnici, učitelji, koji su te učionice, fabrike otišli u rovove. Mladići koji su tek zakoračili u život i djevojke koji su se borile zajedno s nama i hranile borce. Oni su postali heroji i mi pričamo uvijek o heroizmu. Oni su svojim životima branili svaki most, svaku ulicu, svaku mahalu. Njihova imena možda nisu u udžbenicima, ali su urezana u dušu ovoga grada. Oni su vječni čuvari Sarajeva. S ponosom i zahvalnošću izgovaramo imena 5 komandanata prvog korpusa. Mustafa Hajrulahović Talijan, Vahid Karavelić, Neđad Ajnađić, Rahmetli Halil Brzina, Selmo Cikotić. Oni su vodili, ali snagu i korpus dali su njegovi branioci, naši heroji iz naroda. Naš dug je da nikada ne zaboravimo da pričamo njihovu priču i da živimo dostojno njihovoj žrtvi. Nije onako kako su nam obećavali, nije onako kako smo zamišljali, ali nije važno. Važno je da nije onako kako je agresor htio, da nema Bosne i Hercegovine, jer nas ima i bit će nas. Naša najveća pobjeda nije samo što smo sačuvali grad i državu, nego smo sačuvali obraz, čast i dostojanstvo. Sad nam je još jedan ovdje čovjek. Biću toliko intiman da je napisao najbolji stih o armiji i o braniocima. Taj stih kaže: šta se ono tamo čuje, ko to ono tamo pjesmu pjeva, to heroji idu, majko, branioci Sarajeva. Sad nam je naziv gljiva, molimo da ga pozdravite. I na kraju uvijek ću završavati sa riječima: mi se sjećamo heroja, a agresor nek se sjećaju ratnih zločinaca. Slava šehidima i poginulim braniocima prvog korpusa i Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Neka vječno živi Bosna i Hercegovina.
Zahvaljujemo ministru Osmanoviću, a sada u ime člana predsjedništva njegove ekscelencije doktora Denisa Bećirovića pozdravljamo obraćanje brigadira doktora Alije Kožljaka. Poštovane pripadnice i pripadnici prvog korpusa, borci i ratni komandanti, predstavnici boračkih udruženja, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca i šehida, armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, predstavnici svih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, članovi ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, dragi gosti, dragi prijatelji. Izuzetna mi je čast da vam se obratim u ime doktora Denisa Bećirovića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, te poželim sretnu 33. godišnjicu formiranja prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. I lično sam ponosan što sam bio pripadnik prvog korpusa i što sam zajedno s vama i tada se borio za nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu. O ulozi i uspjesima prvog korpusa govorit će večeras vjerovatno brojni u ovom programu. Ja ću samo podsjetiti na izuzetan značaj borbi i operacija koje je vodio prvi korpus, a koje su direktno doprinosile ostvarenju strateškog cilja odbrana države Bosne i Hercegovine. Upravo na tim tekovinama, ponosni na tu herojsku borbu, doktor Denis Bećirović i danas sa svojim kabinetom vodi bitke ovim današnjim izazovnim vremenima. I nećemo odstupiti ni milimetra. Odlučno i odgovorno smo se suprotstavili bezočnim nasrtajima na ustavni poredak naše države i političkim i diplomatskim i pravnim sredstvima. Prethodnih 6 apelacija koje je podnio član predsjedništva dr. Bećirović i koje su prihvaćene od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine najbolja su potvrda da se država čuva institucionalnim djelovanjem i da su institucije Bosne i Hercegovine snažne, posebno ako ih vode odgovorni lideri. Nastavit ćemo da ih snažimo. Nastavit ćemo i na vanjsko-političkom planu intenzivno da djelujemo i da gradimo strateška partnerstva. Sve u cilju očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše domovine, ali i snaženja njenog međunarodnog ugleda i njene relevantnosti. Mi nepokolebljivo nastavljamo naš put ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju i NATO, i to cjelovite države Bosne i Hercegovine. Na kraju, neka je rahmet i slava onima koji su utkali svoje živote u temelje slobodne i demokratske države Bosne i Hercegovine. Sretna nam 33. godišnjica osnivanja prvog korpusa. Živjela Bosna i Hercegovina. Zahvaljujemo brigadiru Kožljaku. U najtežim danima opsade, kada su granate parale nebo nad Sarajevom, pjesma je bila utočište. Ona je nosila snagu koja je dopirala do rovova i do podruma, do srca boraca na liniji i djeteta koje se skrivalo u mraku rata. Prvi korpus imao je i svoju umjetničku četu. Stihovi i melodije bili su oružje koje je liječilo. Pjesme su bile izraz ponosa, odgovor na strah, melem za dušu i poticaj da se istraje. Nisu dijelile, nisu mrzile, nego su branile i podizale, tješile i hrabrile. Sarajevo, glavni, a tada opkoljeni grad u kojem se branila Bosna, odbranjen je ne samo rukama svojih boraca, nego i riječima svojih pjesnika, glasovima svojih pjevača. Pjesma je bila snažna kao i puška, davala je smisao žrtvi, punila prsa ponosom i oblikovala nadu. Večera se prisjećamo te nade i te snage. Poslušajmo pjesmu koja i danas u sebi nosi duh otpora i ponosa. Armija smo tvoja, Bosno. Dame i gospodo, Ileš Bečej i Elvir Solak.
Da. Ne smijemo da zaboravimo spomenuti naša 3 komandanta prvog korpusa, ljudske gromade, generale Vahida Karavelića i Nedžada Ajnadžića, ratne komandante prvog korpusa, kao i mirnodopskog Selmu Cikotića, za njihov doprinos odbrani Sarajeva i države Bosne i Hercegovine. Hvala im. Dame i gospodo, s nama su večeras ljudi koji su svoje živote utkali u priču o otporu, o hrabrosti i istini. Naši zlatni Ljiljani. Ona je izabrala da ostane u opkoljenom Sarajevu, da bilježi i svjedoči, da svojim riječima i slikom probije zidove šutnje i donosi svijetu istinu o gradu pod opsadom. Umjesto sigurnosti odabrala je rov, umjesto tišine izabrala je glas, a njene reportaže i dokumentarni filmovi postali su simbol neustrašivog novinarstva i borbe za pravdu. Uz nju još jedna žena, naša zlatna Ljiljanka, žena koja je stajala rame uz rame s muškarcima na prvim linijama odbrane pomažući im. Njena odvažnost bila je jednaka onoj najiskusnijih boraca, a njen prkos, odlučnost i podrška nadahnjivali su saborce da istraju. Teško ranjena, ali nikada pokolebana, nastavila je hodati svojim putem ponosno kao svedokinja i kao borkinja. Ona je simbol borbe žene u ratu, dokaz za hrabrost, ne poznaje rod ni granice. Tu je i zaslužni ratni komandant koji je viteški vodio drugu vitešku motorizovanu brigadu. Čovjek koji se u aprilu 1992. stavio na raspolaganje za odbranu Sarajeva i države. Oformio prvi samostalni bataljon u općini Novi Grad i teška 4 mjeseca čuvao Sarajevo od presjecanja na jednoj od najtežih linija na stupu, za što je odlikovan zlatnim Ljiljanom. Njihove sudbine ispisane su u rovovima, komandnim centrima, redakcijama i sanitetskim ambulantama, u borbenim zadacima i akcijama. Večeras se susreću ovdje na našoj sceni. Zato mi je posebna čast da otvorim naš podcast uživo i predstavim večerašnju moderatoricu, Arijanu Saračević-Helać, ratnu reporterku, novinarku i prvog civila, dobitnicu Zlatnog Ljiljana, te našu Dadu Dževadu Tataragić-Trešnjo, i komandanta Esada Pelku Brzog, dobitnike Zlatnog Ljiljana. Izvolite, Arijana. Hvala. Dame i gospodo, poštovani gosti, dragi gledalci, hvala vam večeras. Čestitam vam vaš dan. Zaista mi je čast s ovim ljudima, sa herojima čije je stanove odbe. A sloboda nije nešto što se podrazumijeva. Sloboda je hrabrost, odgovornost, na neki način sloboda je i obaveza, znači žrtva. Upravo vi ste sinonim borbe za slobodu.
Gospodine Pelko, Sarajevo, prvi korpus, je najvažniji korpus. Da nije bilo prvog korpusa, ne bi bio odbranjen glavni grad. Po mom mišljenju, ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine da je izgubljen glavni grad. Možete li nam nešto ukratko reći o značaju vaše borbe, svih pripadnika prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine? Da, prije svega pozdravljam sve prisutne i moje ratne drugove. Kao što je pročitana naredba, zvanično prvi korpus je formiran 1. septembra, ali do tog dana urađeno mnogo toga. Počev od preimenovanja štaba teritorijalne odbrane u Republički štab teritorijalne odbrane, formiranja armije 14. aprila, nekoliko bitaka uzastopnih gdje smo izvukli lekcije, prije svega Pofalička bitka, bitka za predsjedništvo, iza toga planiranje bitke za deblokadu grada Sarajeva 8. juna, za koju priliku je formirano 4 taktičke grupe unutar opkoljenog Sarajeva. Taktička grupa 1, 2, 3, 4. Sticajem okolnosti ja sam imenovan bio za komandanta druge taktičke grupe koja se zvala Dobrinja, a 19. maja sam formirao prvi samostalni bataljon koji je ušao u taj sastav. I sticajem okolnosti i uspjeh je postignut na Žuči i na Mojmenu, gdje smo mi vodili borbe. Na taj način je deblokirana, praktično stvoren put do blokada Dobrinje. Iza toga mi smo izvukli pouke da ne možemo na ovaj način voditi borbena dejstva, da se moraju jedinice organizovati, da se mora ukrupniti i prva odluka je donesena u krajem juna da se formiraju brigade. Poslije formiranja brigada nastavljala su se naravno uvijek dejstva, bilo je sa strane agresora stalni napadi na liniji odbrane grada Sarajeva, gdje su naši borci pružali herojski otpor, goloruki, praktično u patikama. Inače, bili smo poznati kao vojska u patikama koja je krenula iz ništa i izašli smo u vojsku koja je bila praktično sinonim za ono vrijeme. Da bi poslije svih tih analiza došli do zaključka da se mora formirati prvi korpus. Tako je 18. avgusta donesena odluka i tada je prva naredba napisana za formiranje prvog korpusa. Prvi korpus je obuhvatio zonu 25 općina, sve do granice sa Srbijom i Crnom Gorom i ove općine koje su bile nama u zaleđu, Povojnica, Visoko, tako da je to bilo... Da ne zaboravimo i Goražde. I Goražde, da. To je nešto bilo posebno, jer pored brigada koje su bile unutar grada Sarajeva, 10 brigada, samostalnih bataljona i tako dalje, formirane su 2 taktičke grupe i jedna istočno-bosanska operativna grupa u Goraždu. Na Igmanu je formirana operativna grupa koji su pokušale sa Banjskog prstena da u više navrata da pokušamo deblokirati grad Sarajevo. Aha. Gospođo Tataragić, vi ste rođena Fočanka, tamo ste proveli djetinjstvo. Foča je pala i vi ste došli u Sarajevo, tačnije u Hrasnicu. 1992. postali ste borkinja 104. motorizovane brigade. Ja sam već više puta pričala o svom, tom doratnom putu, pa ne bih puno da se ponavljam, ja sam medicinska sestra, to sam radila i u ratu, trudila sam se da dam sve od sebe. Nažalost, vrlo rano sam ranjena i mislim da nisam doprinjela koliko sam željela da doprinesem. Moj ratni put je bio kratak, ali težak. Koje biste trenutke izdvojili kao najteže? Trenutak koji bih izdvojila? Pa, najteži ili najljepši? Najteži je bio 4. august 1992. godine. Ne samo za mene, nego mislim i za čitavu Hrasnicu da je bio vrlo težak, jedan od najtežih. Mnogo je bilo ranjenih, mnogo je bilo poginulih. I ne samo s moje lične tačke gledišta, nego 38 poginulih, 150 ranjenih. To je, mislim, jedan od najtežih dana što se tiče Hrasnice. Ako mogu da nešto samo kažem. Mislim da moja brigada, 104. viteška motorizovana brigada, nije dovoljno zastupljena ni u oružanim snagama. Čak sam sada primijetila da nema ni zastave moje brigade. To me jako boli, mislim, kao i svakog borca uz dužno poštovanje svih boraca, borkinja, saborkinja. Ja želim da prvo istaknem svoju brigadu.
svog komandanta, prvog komandanta, koji je bio sa nama na linijama svim. Prvo je bio on, pa smo mi. Hvala. Vi ste i ratni komandant 2. viteške motorizovane brigade. Brigade koja je imala 6000 boraca, brigade u kojoj je poginulo 461 borac. Moj prvi samostalni bataljon je ušao zajedno sa 15. u 2. motorizovanu 1. oktobra 1992. godine. A ja sam nastavio da obavljam dužnost u komandi 1. korpusa. Bio sam u 1. sastavu u operativnom organu. Posle 2 sedmice imenovan sam za pomoćnika načelnika štaba za obavještajne poslove. Formirao sam obavještajni sistem 1. korpusa i na toj dužnosti ostao do 18. juna 1993. godine. Kao što znate, 17. juna je poginuo komandant Safet Zajko i tada su mene imenovali za komandanta 2. viteške. Vodio sam 2. vitešku do januara 1995. godine. Postigli smo značajan uspjeh, posebno ističem našu bitku za tenkove na Dumovskim brdima i izlazak na plato Treskavice. U oba ova borbena dejstva, napadna, mi smo izvršili prodor u neprijateljsku pozadinu, do 10 km ubacivanje jednog bataljona, uzeli značajan ratni plijen bez i jednog poginulog borca u borbenim dejstvima. Bilo je kasnije, poslije stabilizovanja linije pogibija, tako da je sa to 2. viteško ja sam dobio priliku i da sa te dužnosti odem na veći položaj. Bio sam komandant 16. divizije, formirao sam 16. diviziju u Varešu, koja je branila front širine 105 km. Koliko je bila značajna uloga žena u armiji Republike Bosne i Hercegovine? Ja imam običaj da istaknem neke moje borce, jer recimo imao sam jednu ženu koja je bila u diverzantskoj četi 2. viteške, jer nije imala braće, imala je sestru i ona je svom ocu rekla hoće da bude borac, da pokaže da i oni su sposobni da se bore. Kasnije sam ja kao komandant nju povukao u komandu brigade, obavljala je vrlo značajan posao u komandi, bila je jedno vrijeme moj sekretar. Danas je ona vaspitač u osnovnoj školi u Bihanaću, vidi da ona je Sabina Hamzić i supruga je od jednog našeg borca isto iz 101. brigade, tako da je to bilo značajno. Mi smo imali u borbenim jedinicama na liniji i borce sa puškom, a i medicinske tehničare i one koji su pomagali borcima. Hvala. Gospođo Dado, čini se da u javnosti se zna vrlo malo o vašoj herojskoj borbi, općenito o borbi pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, o njihovoj hrabrosti, odlučnosti. Šta biste poručili mladim ljudima? Samo da ostaju ovdje. Ja želim da ostaju, znam da žele da idu, znam da nisu zadovoljni ni statusom, ali moja želja je tako velika da mi jedno mlado ne ode odavde da vam ja to ne mogu objasniti. Zato ću zamoliti pripadnike, to jeste vršioci dužnosti vlasti, da učine sve što mogu da naša djeca ostanu. Komandante, vi? Ja bih prije svega pozdravio našu omladinu koja je spremna da dolazi na obilježavanje naših datuma i da se sjećamo onoga što je naša historija i da to pamte, da ne dozvole da budu iznenađeni kao što smo mi morali iz ničega praviti armiju 1992. godine. Našim predstavnicima u vlasti bih savjetovao i preporučio da budu hrabriji u nastupu, da dolaze spremni na sastanke, jer smo i mi morali da dolazimo spremni, da postavljamo uslove, jer je trebalo otići sa protivnikom razgovarati. Ja znam kako je bilo otići na Sarajevski aerodrom sa Šibirom i sa Divjakom, da moram da pregovaramo o ovakvim proći kroz Kasidorsku na kojoj je poginuo naš premijer Akija Turajlić, pa otići na aerodrom i vratiti se i onda nastaviti dalje borbena mjesta. Hvala vam za ovaj kratki razgovor i želim vam sretan dan prvog korpusa. Hvala lijepo. Zahvaljujemo našim zlatnim Ljiljanima na njihovim riječima i njihovim sjećanjima. Na šehidskom mezarju Kovači ukopano je 1505 šehida,
a na zidu sjećanja ispisana su imena 6360 branilaca, pripadnika prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao podsjetnik da je odbrana Sarajeva ispisana životima i žrtvom ljudi spremnih da daju sve za domovinu. Među njima je i sarajevski heroj Ramiz Salčin, dobitnik priznanja Zlatni ljiljan i ordena Zlatnog grba s mačevima. 22. augusta ove godine navršilo se 33 godine od njegove pogibije. Poginuo je 92. godine, neposredno nakon odluke predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine o formiranju i pred zvanično formiranje prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Njima u čast poslušajmo.
čuvar avlije, zastade kraj kapije, Ridvan čuvar avlije. Zahvaljujemo Selviru Solaku i našoj divi sopranistici Lejli Usić na dirljivoj izvedbi Ilahije Nemoj žalit suzama. Neki ljudi su borci cijeli svoj život. Prvo sa puškom na tenku, a onda aktivizmom, perom, muzikom i filmom. Sa Arijanom večeras razgovaraju dva zaslužna pripadnika prvog korpusa, dva zlatna Ljiljana, čiji je doprinos odbrani Sarajeva i danas utkan u život zajednice. S nama je Ismet Imamović, predsjednik Unije veterana kantona Sarajevo. Gospodine Imamoviću, možete polako da zauzmete svoju poziciju. Mirsad Ćatić Čuperak, predsjednik Sabnora kantona Sarajevo. Dobro nam došli u nastavku ovog podcasta. Znači, Zlatni Ljiljani, borci nekad, borci i sada. Gospodine Ćatiću, vi ste rat dočekali u Pazariću, je li tako? Školovani ste vojnik i zatekli ste se u Pazariću. Da nije bilo agresije, vi biste već 1992. bili major, koliko ja znam. Da. Naime, ja sam već 1991. godine imao priliku da se susretnem sa ratnom zbiljom, jel? I kada sam došao u Bosnu, sve me je to posjećalo na ono što sam već prošao. I 1991. godine sam već imao priliku da upoznam prije svega ljude iz rezervnog sastava policije, koji su već tad bili jako aktivni. Preko njih sam uspio da upoznam i ljude koji su spavali sa oružjem ili aktivnu policiju, a potom sam uspio da kroz neko svoje djelovanje, jer sam već napustio Jugoslavensku armiju, da upoznam i malo bliže stanovništvo koje je okruživalo kasarnu gdje sam ja nekad i služio. Pa smo zajedno nekako smišljali i pravili planove kako doći do naoružanja. Ono što me je tad kao profesionalnog oficira nekako impresioniralo jeste neka spoznaja da iako je Bosna i Hercegovina tad razoružana, u osvit rata je praktično naoružanje teritorijalne odbrane već oduzeto. Dobar dio kadrova koji su bili u teritorijalnoj odbrani je napustio teritorijalnu odbranu. Teritorijalna odbrana se kao takva popunjavala na brzu ruku, a to je sve rezultiralo da tada u tom momentu ne možemo reći da je sistem funkcionirao, ali je zanimljivo da su ljudi funkcionirali, da su se ljudi samo organizovali. Gledao sam te dječake, momke, pa i starce, koji su isto kao i ja bili u patikama, bez opreme, sa nekom puškom. Neko je dolazio i bez puške, okupili se i željeli su da sačuvaju
ono što je njima najbitnije, to je porodicu, njihov dom. Iz tog nukleusa se u stvari i rađala neka veća jedinica. I bez obzira što je postojala teritorijalna odbrana, postojala i policija i rezervni sastav, ne treba zaboraviti te ljude koji su imali neke svoje male jedinice, oružane sastave, koji su se u samom početku onako jako fleksibilno i domišljato suprotstavljali prvim napadima. To je meni bilo onako jedna pouka, jer sam i ja u stvari bio s njima, jer u samom početku nisam bio ni u jednoj formaciji, tako da smo nekako skupa dočekali i ukrupnjavanje jedinica. Naravno da za svaku vojsku, iole ozbiljnu, da je elementarno jednostarješinstvo i subordinacija. I kada to imate, tada možete da kažete da rukovodite ili komandujete sa jedinicama. U samom početku toga nije bilo i zato potenciramo u dobru volju ljudi koji su smisao slobode shvatili kroz svoju žrtvu. I bez obzira što je ovo dan prvog korpusa i gledamo ga nekako s vrha, ja volim reći da sve te individualne memorije malih ljudi koji su proživljavali nikad ono što do sad nisu imali prilike, a to je rat, da su uspjeli da smognu snage i da kroz jednu transformaciju ratnika pređu u jedinice, da budu pod komandom i da budu sastavni dio velikog korpusa. Jedna od takvih jedinica je prva bošnjačka. Tako je, ja sam bio pripadnik od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, prvo u Patriotskoj ligi, pa onda formiranjem jedinica kako je išlo svojim tokom. Dakle, i cijeli rat sam bio pripadnik prve bošnjačke brigade i završio sam rat kao komandir jedne diverzantske jedinice koja je imala zaista briljantan ratni put, koja je učestvovala u svim važnim i nevažnim bitkama koje su bile diljem ratišta Bosne i Hercegovine i zaista su ti rezultati bili impozantni. Ovi ljudi koji su, s kojim smo se sretali, ja i Mirsad smo se sretali, i mnogi ljudi ovdje što sjede, sretali smo se diljem ratišta Bosne i Hercegovine. Koja su to ratišta? Pobrojite neka, pa to da se podsjetimo. Uglavnom su to ratišta gdje je djelovao prvi korpus. To je primarno bilo Bjelašničko, Treskavički, Jahorinsko ratište, dole Hercegovina, naravno ovamo Nišić i Nišićka visoravan i na kraju završili smo u Krajini. Gospodine Čatić, rekli ste da se vas dvojica susretali. Vas vežu za Igman. Koliko je Igman strateški i moralno važan bio za odbranu Sarajeva? Da isključim subjektivizam, uspio sam doći do jedne brošure koja je nastala dobro nakon rata, gdje jedna grupa generala, ljudi koji su prošli Igman i ratnika, pravila analizu o značaju Igmana i tada je u biti jedan od zaključaka bio da Igman nije kao takav postojao, da je upitno bilo kakvo kopanje tunela ili da bi bilo upitno nekako i nada ljudi u Sarajevu da će biti oslobođeni. Igman je bio simbolično jak, iako nije bilo mnogo jedinica na Igmanu, ali mi smo svakih 5 dana pravili ofanzivne akcije, osvajajući Golo brdo, Presjenicu, Strajište, Bjelašnicu, Toranj na Bjelašnici, Rogoj, Prevoj, Trnovo, spajali se sa Grebkom, oslobađali put ka Goraždu, razdvojili 2 korpusa neprijateljska i definirali sebe kao
jednu značajnu otpornu tačku, a tada je i formirana taktička grupa 2 koja je upravo objedinjavala to igmansko ratište. Ja sam spletom okolnosti bio prvi komandant taktičke grupe 2 i samo mala digresija jedna, koliko smo u početku u tim transformacijama žurili, a nismo imali dovoljno školovanog kadra, pokazuje i činjenica da je taktička grupa 1 formirana negdje u junu mjesecu i obuhvatala je praktično ratište od Jablanice do Sarajeva. A u julu mjesecu se formira taktička grupa 2, čiji sam ja komandant, ali od Igmana pa nadalje, a pritom sam ujedno i komandant štaba teritorijalne odbrane Hadžići koji potpada pod taktičku grupu 1. Gospodine Imamoviću, u pripremi za ovaj razgovor rekli ste mi da ste vi prvi bili kada je gospodin Čatić ranjen na Igmanu. Tako je, u jednoj... Kako se to desilo? Šta ste vi radili na Igmanu? Kad je izvršena ova diverzija na vozilo u kojem je bio Mirsad Čatić, Rahmetli Džozo i vaš kolega Mirza Huskić, dakle, po dojavi oni su prošli kroz ovaj dio koji smo kontrolisali mi, oni su prošli i za jedno kratko vrijeme smo dobili informaciju da je izvršena diverzija na njihovo vozilo, gdje smo mi odmah po dojavi toj došli gore do Mirsada i do vozila gore koje je bilo ispod puta i naravno Mirsada smo našli Fadila Džozu i ove vaše kolegu i još je jedan bio momak, ne sjećamo se imena. Dakle, i tada smo prvi došli i reagovali i previli njih, došlo je sanitet, kasnije policija i puno ljudi je kasnije došlo, ali eto, mi smo sticajem okolnosti, to je bio, nije ovo bio prvi susret, naš prvi susret je bio na Igmanu kad smo pravili planove kako da oslobodimo Trnovo i kako smo ušli na Rogoj i kako smo presjekli Rogoj i kako smo zaista tada, ja mislim da su to materijalno-tehnička sredstva bila, pa je u tom vremenskom periodu mislim da je to bilo zaista jedan od najznačajnijih materijalno-tehničkih sredstava zarobljenih na tom Trnovskom ratištu. Samo kad vam kažem da su bile 22 haubice, 122 i 135, čini mi se nekoliko baterija minobacača, oklopnih vozila, ove sitnog naoružanja, pamova i patova, dakle to nismo ni brojali da je značajno. Na nama je obaveza da pričamo o tome i da zaista gajimo kulturu. Dakle, ako mi date još malo prostora, dakle, ja sam zaista sretan što sam bio pripadnik ovakve jedne jedinice i ujedno sam sretan i tužan zato što mnogi moji prijatelji nisu dočekali slobodu, nažalost, dali su svoje živote da bi mi danas sjedili ovdje i fino pričali, ali eto, nadam se da njihovi životi nisu uzaludni, u stvari znamo da nisu uzaludni. Mi smo napravili nešto što se zove država Bosna i Hercegovina. Ostavljamo ovim mlađim našim naraštajima da čuvaju ovo što smo mi i naravno da unaprijede sistem koji smo mi uspostavili i naravno svim veterankama i veteranima želim od srca da čestitam dan prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Još kratko, kako je u ovakvoj Bosni i Hercegovini, danas slobodnoj Bosni i Hercegovini, biti Zlatni Ljiljan? Što znači to? Zlatni Ljiljan je ratno priznanje i ja sam jednom prilikom rekao da ne mislim da treba neka velika nagrada ljudima koji su se borili za ono njima najdraže, za djecu, za porodicu, za svoje okruženje, za ljude sličnih nazora i u konačnici se borili za domovinu. Tako da ja svoj Zlatni Ljiljan nekako smatram da je to Zlatni Ljiljan svih onih ljudi koji su bili sa mnom, svih onih žena, djece, nejači, staraca koji su nas podržavali onome što smo mi radili, a mi smo nastavili da štitimo njih. I na Ljiljan gledam zbilja kao na jedno kolektivno priznanje svima onima, nisu ga mogli naravno svi dobiti, ali
ja sam se tako i ponio kada sam se vratio sa liječenja 1995. godine i kada su mi rekli da postoji novčana nagrada za Ljiljane. Ja sam pitao koliko je boraca poginulo dok sam ja bio komandant. Rekli su mi neki broj. Ja sam rekao ok, ja ću još namiriti da svako od tih ljudi dobije ovu moju nagradu. Želim vam zdravlje, želim vam da se dogodine opet nađemo ovdje svi skupa. Sretan vam vaš dan. Zahvaljujemo se našoj dragoj Arijani i ljudima koji su ponos naše domovine i sa ovog svetog mjesta u blizini onih koji su Sarajevo, glavni grad, voljeli Bosnu i Hercegovinu i njenu nezavisnost i državnost, njene institucije, branili do posljednjeg daha. Želimo uputiti poruku da ćemo nastaviti baštiniti vrijednosti koje su nam ostavili u emanet, čuvati je i graditi je. Bosna i Hercegovina još uvijek nema tekst himne, ali je 1993. godine u opkoljenom Sarajevu akademik Abdullah Sidran napisao pjesmu Bosna. Nazvao je svojom privatnom himnom jer je nastala u jeku agresije kao odgovor na granate i razaranje, ali i kao zavjet domovini da će opstati i trajati. U tim teškim godinama, dok je prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine branio slobodu na prvim linijama, Sidran je svojom poezijom branio dušu i ponos države. Naš dragi Elvir Solak je za Sidranovu himnu komponovao muziku i večeras u znak zahvalnosti i sjećanja poslušajmo je. Izvode je Lejla Jusić i Ileš Bečej uz gitarsku pratnju Elvira Solaka. Dragi gosti, hvala vam. Tobom su prošli ratovi, oblaci crnih zastava, ali su stali svatovi i pjesma nije zastala. jer i zambak, Ljiljan, krin sa 100 imena cvijet, u tebi zemljo nastao, da ti se divi svijet, jer i zambak, Ljiljan, krin sa 100 imena cvijet, u tebi zemljo nastao, da ti se divi svijet. Kad nam se suze žalosti nad grobovima svi u jednu suzu sliju, da jedna to si ti, jer i zambak, Ljiljan, krin sa 100 imena cvijet, u tebi zemljo nastao, da ti se divi svijet, jer i zambak, Ljiljan, krin sa 100 imena cvijet, u tebi zemljo nastao, da ti se divi svijet. Tobom su prošli ratovi,
oblaci crnih zastava, ali su stali svatovi i pjesma nije zastala. Jer i zambak, ljiljan, krin sa 100 imena cvijet, u tebi zemljo nastao, da ti se divi svijet. Kad nam se suze žalosti nad grobovima svim u jednu suzu sliju, tajem da to si ti. Jer i zambak, ljiljan, krin sa 100 imena cvijet, u tebi zemljo nastao, da ti se divi svijet. Jer i zambak, ljiljan, krin sa 100 imena cvijet.